خب موضوع درس امروزه ما ادامه موضوع درس گذشته بوده و از درس گذشته ما تاکید نموده بودیم و میخوام یادآور شوم که خب پوبلیسیستیکا و نشانه های اون در زمان از جانب محققان هم روس و هم تاجیک از جمله محققان روس اوچانوف و از محققان تاجیک محقق عثمانوف بر آن اندیشه‌اند که واقعا هم در زمان آپشن ابتدایی در دوره‌ای که مردم یعنی آدمان قبیله زندگی میکردن واقعا هم بعضی نشانه های موجود هستند که گواهی از با وجود آمدن سمت های الهیده همین ساحه های امروزه ما از جمله ژورنالیستیکا، ادبیات و پوبلیسیستیکا گواهی میدهد. در اینجا اسلایدی که شما دیده ایستادین، خب این تاکید به درس گذشته من یادآور شدن میخوام که همین حالت همین لحظه گواهی از آن میدهند که شورناکی آدمان همین دوره تا اندازه تشکل یافته بودند و با آن معنا تشکل یافته بودند که آنها الکی خودشان را با راه و واسطه های معین حفظ و حمایت کرده میتوانستند. محققان روس و تاجیک بر آن اندیشه‌اند که تا پیدا شدن نشریه ها در شکل چاپی با وجود آمدن سخن اساساً در شکل شفاهی خوب موجود بود و اون در زمان آپشن ابتدایی مخصوصاً به این سلاید اگر توجه کنین در درس گذشته ما یادآور شده بودیم که در زمان آپشن ابتدایی از نشانه های محقق روس اوچانوف یادآور می شوند که به نشانه های پوبلیسیستیکا علاقمندی دارد. یعنی این گواهی از آن می دهد که امروز همچون ساحه های الهیده یعنی ژورنالیستیکا، پوبلیسیستیکا و ادبیات امروز همچون یک ساحه های مستقل شناخته شوند اگر در محیط علمی ما در فضای علمی ما و شروع اون البته اون چیزی که با پوبلیسیستیکا علاقمندی دارد این از زمان آپشن ابتدایی شروع می شود. به موضوع امروزه توجه می نماییم با اون معنی که یعنی در شکل شفاهی و اون رو در خبرگزاری عادی. خب به غیر از درسی که امروز ما گذاشته ایستادیم شما باید در درس اساسهای ژورنالیستیکا که همین جزئیات رو برای شما می‌آموزانند همین مرحله ها رو برای شما می‌آموزانند شما یک معلومات عمومی دارید. خب من می‌خوام که اینا در شکل مثال ها به شما فهمونم. یعنی ما گفتیم که پوبلیسیست که اساساً مقصد اساسیش تاثیر رساندن به چی است؟ به تفکر است، نه؟ تاثیر رساندن. خب اکنون راه و واسطه هایی هستند که به تفکر آدمان تاثیر گذاشته میتواند. این راه و واسطه ها شده میتواند مخصوصاً سخن. خب اون سخنی که در وقتش گفته می شود و شما ببینید که مقصد اساسی پوبلیسیستیکا یعنی از کلمه لاتینی پابلیک گرفته شده معنایش خلق عامه یک دایره معین آدمانی هست. وقتی که دایره معین آدمان ما میگوییم این الکی مفهوم اودیتوریایی که ما در ژورنالیستیکا استفاده میبریم همون است. یعنی رابطه یک نفر یا رابطه مؤلف با کی است؟ با اودیتوری است. و البته وی برای رسانیدن این سخن خودش مقصد معین دارد و پوبلیسیستیکا مقصدش تاثیر گذاشتن است که با راه و واسطه های گوناگون امروز آن رو عملی کردن میخواهد. یکی از راه و واسطه هایی که امروز خیلی معمول و مشهور است یعنی نوع واسطه های اخبار عامه هستند از جمله به واسطه مطبوعات، به واسطه رادیو، به واسطه تلویزیون، با واسطه خب ما داریم با این نوع واسطه اخبار عمومی ما با داخل می شود اجنتی های اطلاعاتی و یک فضای به محدود دیگری که همه ما به همان توجه زیاد داریم این فضای اینترنت است که خیلی با امکانیت های زیادی که دارد می تواند به هدف خود رسیده تواند یعنی تاثیر گذاشته تواند. خب اکنون ما به خبرگزاری عادی می رویم در شکلی در ژورنالیستیک قبل از ژورنالیستی یا پوبلیسیستیکایش اول میگن یعنی شفاهی در شکل شفاهی از دهان به دهان چطور به مردم رسانیده میشد که اینم با همون ژورنالیستیکا هم قدم هستند. یعنی هم در اونجا ما نشانه های ژورنالیستیکا رو میبینیم و هم پوبلیسیستیکا رو در زمان اون سلایدی که به زمان آپشن ابتدایی علاقمندی داشت. خب اکنون نمونه دیگری که با مفهوم جورچیون شنیدگی هستند. این مفهوم من گفتم شما فن‌های دیگری هستند که این چیز خواندگی هستند. جورچیون از جمله نفرانی به شمار می‌رفتند که در جای‌های سرادم اساساً در بازار جای‌ها مثلا تا با وجود آمدن شکل چاپی نوشته ها مخصوصا من در نظر دارم گازیتا ها. خب گازیتا ها در ما از اولین گازیتایی که به زبان تاجیکی چاپ می شود و ما همه ساله همچون روز مطبوعات آن رو تجلیل میکنیم کدام روز است؟
газетаи Бухорои, дуруст, газетаи Бухорои Шариф аст. Яъне ин аллакай шурӯи матбуот, журналистикаи тоҷик шурӯъ мешавад аз чопи Бухорои Шариф, нашрияи Бухорои Шариф ва акнун сухан дар шакли хаттӣ ба вуҷуд омад. Ва имрӯз мавзӯе ки мо ба шумо мефаҳмонем ин то вай аст, яъне то шакли хаттӣ ба вуҷуд омадани сухане ки дар матбуот, яъне барои умма, барои аудитория пешниҳод мешавад. Хуб, мисоли якум монед. Ин акнун бо кадом роҳу воситаҳо мо гуфтем инъикос мешавад. Шумо таваҷҷӯҳ кунем, публицистикаи шифоӣ мегӯем ва дар замоне ки ҷорчиён дар бозорҷойҳо аслан омада чӣ тавр хабарро мерасонда. Ки дар бораи ин камакак хеле маълумотҳо дорад. Чӣ гуфта метавонад? Чӣ тавр мерасонад? Хуб Марама. хабар мерасонад. Дуруст. Чӣ тавр мерасонда? Дуруст. Яъне бо садои баланд хуб шинедаша. Дуруст. Диққаташро ҷалб кунад. Хуб акнун яъне чӣ тавр ҷор задан, яъне дод задан, садо баланд кардан ва аз ҳамин мафҳума пайдо мешавад ҷорчиён асосан дар бозорҷойҳо, дар ҷойҳои серодан ва ҳатман бо ҳамин шакли муроҷиат ё баъзан бо садоҳои гуногуни карная, сурная, садоҳои гуногуни дигаре ҳастанд ки бо ҳамин роҳу восита диққати мардумро ба худ ҷалб мекарданд ва дар баробар ин аллакай мардум медонистанд ки хабаре ба онҳо расонида мешавад ва онҳо ҳатман ба ҳамин шакл муроҷиат мекарданд ки ҳой мардум нашунидем нагӯен, надидем нагӯен, гуфта шурӯъ мекарданд ва хабарро мерасонданд ки фалон воқеа, фалон ҳодиса, фалон ҳолати дигар ба вуқӯъ омадаасту мардум як чанд дақиқа, сония таваҷҷӯҳ мекарданд ба ҳамин хабаррасонон. ва яке бинед ҳамон дар шакли шифоҳӣ то имрӯз баъзе аз ҷузъиёти онро мо то имрӯз дар шакле ки имрӯз воситаҳои ахбори умма то кадом андоза дар ҷаҳон ташаккул ёфта истодааст, аз нигоҳи техника, технология агар мо таваҷҷӯҳ кунем, баъзе аз ҳамон ҷузъиёти онро мо дар ҳамин давраҳо мебинем. вақте ки ба мисоли аввал таваҷҷӯҳ кунем ва ин намунаи яке аз намунаи ҳамон мисолҳое ҳастанд ки расонида мешуд, як иттилооте аст, як хабаре аст. Масалан хабар медоданд ки хуб агар подшоҳе бо ягон подшоҳи мулки дигар ҷанг карда дар натиҷае ки ғолиб ояд, пас ҷорчиён онро ба мардум мерасонанд. Чӣ тавр мерасонанд? вақте гап дар бораи чунин як хабар меравад, пас онҳо садои карнаю сурнайро як чанд сония навохта баланд карда, яъне аз як хабари хуш, аз як ғолибият гуфтан мехоҳад, бояд ваям ҳамин хеле як мутантан бошад. вақте мардум диққаташро ҷалб мекунад ва ба ҳамин шакл матни хабар расонида мешавад. яъне расонидани хабар ва мазмун. ба ҳамин мазмуни хабар агар таваҷҷӯҳ кунем, дар он шумо кадом хусусиятро бештар мебинед? дар шакли шифоӣ мо гуфтем ҳам публицистикаи аввал мегӯянд ва ҳам хабаргузории оддӣ мегӯянд ки ба таври шифоӣ расонида мешуд. хуб дар ҳамин хабар ба фикри шумо иттилоот бештар ба назар мерасад ё ин ки таъсиргузорӣ, ё ин ки ҳардуяшон мо дар ҳамин чиз чиза мебинем, ҳамин ду ҷузъиётро? агар мо ина аз нигӯ таносуб нигоҳ кунем, кадомаш масалан дар аввал меистад, дуюмаш масалан мавқеи намоёнтар кадомаш дорад? мо метавонем гӯем ки ба воситаи иттилоот таъсир расондан мехоҳад. чӣ тавр мерасонад? дар мисоли ҳамин агар вай бошад, хабар бошад. иттилооти тоза, яъне имрӯз шумо бинед талош мекунанд, кӯшиш мекунанд дар баъзе кишварҳое ки вазъияти онҳо он қадар хуб нест, яъне дар баъзе кишварҳое ки ҷанг рафта истодааст, ҷонибҳо талош мекунанд ки воқеан ҳам муваффақияти ҳамон кишвари худашонро нишон диҳад ё истилоҳи дигаре ки имрӯз истифода мешаванд дар шакли ибора ҷангҳои иттилоотӣ мегӯянд. ҳамина шунидагӣ аст, ин хеле хуб медонем, бисёр ҷолиб ҳам аст. ва шумо агар таваҷҷӯҳ кунем ба як ҷониб онҳо дар бораи муваффақиятҳо ва исбот кардан мехоҳанд, ҷониби масалан сиёсати кишвари худро дастгирӣ кардан мехоҳанд ва ин ҳам воқеан ҳам чизи дуруст аст, аз ҷумла аз ҷониби журналистона, шореҳон, сиёсатмадорон ва
коршиносум аз тараф ба тарафи дигар агар мо таваҷҷӯҳ намоем ҷониби вайам талош мекунад кӯшиш мекунад ки ҳамон манфиатҳои кишвари худашонро ҳифзу ҳимоя кунанд ва ба ҳамин шакл нишон диҳанд. барои ҳаминам ин ба ҳамин шакл яъне дар шакли хабаргузории оддия мо ҳамин ҷузъиётро эҳсос мекунем ва инам ба хотири ҳам иттилоот расондан ва ҳам ба хотири таъсир гузоштан ба шуури аудитория аст. хуб акнун иттилоот расонданаш дар чи аст? хусусияти хоси расондани иттилоот дар он аст ки ҳар як шаҳрванд ҳуқуқ дорад ки аз ҳамин ғолибият огоҳ бошад, донад. гарчанде ки онҳо медонанд, хуб бо ҳар роҳу воситаҳои дигаре ҳастанд иттилоотро мегиранд, лекин ба онҳо ҳамин иттилоот аз ҷониби намояндагони дарбори шоҳ расонида мешавад ва хусусияти таъсиррасонӣ дар он аст ки гуфтан мехоҳад ки ҳар кишвари дигаре ки ҳамин хел муносибат кунад бо мо агар подшоҳи мо зур аст ва мо ҳам ғолиб меоем нисбати вай. ана ҳамин чизаш аллакай хусусияти таъсиррасонӣ дорад. дар мисоли сеюм мисоли дуюм мисоли дигаре ки дар ин ҷо мебинем бинен навъи дигаре ҳаст ки ман хоҳиш мекунам ки шумо ба мазмуни он таваҷҷӯҳ кунед. як намунашон барои шумо таҳлил кардам, намунаи дуюмаша шояд барои шумо осонтар шавад. вақте гунаҳгор ҷазо мегираду ва ӯро ба қатл мерасонанд, ҳангоми ӯро ба дор овехтан дар ҳавои кушод ҷои махсус албатта мардум ҷамъ мешаванд ва дар назди ҳозирин ӯро ба дор меовехтанд. яъне албатта наздикон, пайвандон ва ҳар нафаре ки ӯро мешиносад, ҳар нафаре ки ҷиноят кард ба ҷазо кашида мешавад нисбати ӯ ва дар як майдони муайян ӯро меоварданд, мардум ҷамъ мешуданд ва ӯро ба дор меовехтанд. дигарон ин чиза медиданд. ё ин ки як анаи дигаре ки ба ҷо оварда мешуд мегуфтанд ки аз худи ҳамон ҷинояткор мегуфтанд ки сухани охирине ки дорӣ гӯй ҳамон гап зан, масалан вай гап мезанад ва ӯ аллакай медонад ки ӯро ба дор меовезанд ва наздикон, пайвандон, фарзандон ва ҳар нафари дигаре ки имрӯз дар ин майдон ҷамъ омадаанд бори охир онҳоро мебинанд. хуб кӣ мегӯяд ки дар ҳамин мазмуни ҳамин мисол кадом хусусиятро мо бештар мебинем? иттилоот аст. иттилоот ба хотири чӣ аст? ва ба ҳамин монанд оё имрӯз мо баъзе иттилоотҳои дигаре ҳастанд ки мешунавем ба ҳамин монанд ҳастанд имрӯз ҳам хеле иттилоотҳо. чаро масалан метавонистанд ки бурда вая мувофиқи ҳамон ҷинояте ки содир кардааст бурда вая ҷазо диҳанд, лекин чӣ зарурат аст ки дар байни омма мардум ҷамъ омада онҳоро водор месозанд ки бубинанд? дуруст, яъне барои онҳо чӣ шавад? дарси ибрат шавад. шумо чизе гуфтан мехостед? хуб, яъне ба онҳо дарс шавад. инам як намуна барои як натиҷае ҳаст ки яъне оқибати ҳамин муносибат ҳамин чиз шуда метавонад. хуб дар шароити имрӯза бошад чӣ? ҳамин гуна иттилоотро шумо мешунавед ки фалониро албатта қатл нею ҷиноят содир кард, навъҳои гуногуни ҷинояте ки онҳоро ба ҷавобгарӣ фашида мешавад. ба ҳамин монанд имрӯз шумо хел иттилоотро мешунавед. хуб чӣ гуфтан мумкин аст? барномаҳои асосан махсусе ҳастанд ки тариқи телевизионҳо бештар чӣ мешавад? пахш мешавад ва ин барномаҳои криминалӣ ҳастанд. ба хотири он ки аудитория ин чиза бинад ки оқибати вай ба чӣ бурда мерасонад. яъне дар ин ҷо ҳам хусусияти иттилоъ расониро мо мебинем ва ҳам хусусияти таъсир расониро. яъне пас маълум мешавад ки дар замоне ки ҳоло ҳозир газета яъне ба забони тоҷикӣ газетае ба вуҷуд наомада буд, чоп нашуда буд ва таърихи журналистикаи мо шурӯъ нашуда буд дар шакли хаттӣ, дар шакли шифоӣ журналистика ва публицистикае мавҷуд буд ки ҷузъиёти онро мо имрӯз ҳамин чиза мебинем бо шакли гуногун, бо тарзи гуногун онро инъикос мекунад. ва дар ин матнам шумо бинем ва ба ҳамин монанд садҳо мисолҳо овардан мумкин аст ки яъне ба воситаи иттилоот ба шуури аудитория таъсир расондан мехоҳанд. имрӯз ин имконият зиёдтар шуд. ба фикри ман ҳам имрӯз ин имконият зиёдтар шуд. чаро ин имконият зиёдтар шуд имрӯз? барои ин ки имрӯз аудитория интихоби васеи дастрасӣ ба иттилоотро дорад. яъне тариқи махсусан аз ҳама шакли қуллае ки имрӯз мо шумо истифода мебарем, телефонҳои дастӣ, телефонҳои мобилӣ ҳастанд ё ин ки интернете ки мо истифода мебарем ва аз он ҷо мо имконият дорем ки ба ҳар шаклу навъи гуногун аз он истифода барем. хуб ин буд яъне дар шакли шифоӣ хабаргузории оддӣ.